mas maging malagwana. Ing pamangimot na rin estudyante king Special Needs Education Program ning Pampanga High School kay badan tinanggap reting bayong electric tricycle ibat king City Government ning San Fernando. Personal ning dinaking Mayor Vilma Caluwag ing kaduang e-trike para king PHS SNED program. Gamitan niya iti bilang transportasyon dareng magara la ating special needs king kilub ning mismong campus. Ing mumunang e-trike mi dake inyang February 2025. Agpangkang Kaluwag kapag nasaning dagdag unit ing suportan ing inclusive education. Kaya making turnover din na City Investment Promotion and Public Employment Service Office Manager at Acting PWD Affairs Office Head Mary Ann Biliwang. Sinabi na naman ng Alkalde na Balaos prioridad ng kayang administrasyon kaya by Vice Mayor Brenz Gonzales ing sektor ng edukasyon kapamilatan dareng miyayaliwang proyekto kalupan ng Cayabe series pamanalakad dareng building kagamitan king eskwela at financial assistance para kareng estudyante. Pepa salamat na laman ng mamuntukan king Pampanga High School o PHS king Balaos sa suporta ng LGU king karelang Special Needs Education Program. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, susuyo.